Omusabiteni yennyini omwebembezi ow'eihanga owakabanabaliza eihanga bikwateganye ne kinskaita ekya Covid-19 akwongera okuteekawo obukalu obw'amaanyi kandi halatabuzire n'okutunula nsonga ey'abavugi aba boda boda. Boda bodas are allowed to transport goods and or one passenger up to 6 p.m. for the next 42 days. Failure to comply within 1 week will lead to complete closure. Eihanga nirikyali omukalitango akokurwanisa ekinskaita ekya Covid-19 n'okulengaho okutema empenda okurura mulingo barakimaraho bo abebembezi aba boda boda omunyamasaza eya Masindi ni baraba hansi eyekitebe kyabo ekikubateranisa nabo bayimukiremu okuteekaho akalitango okurwanisa ogo wena atakuhondera ebiragiro bino. Taiza tugikozesa unabya ngaro tulimu tugikozesa then our face mask tulikuzijwara. So itwe nka executive ya Masindi motorcycle operators tuli mukalitango yokumobilizinga abamemba baitu basobole kuhondera a directive owa ebiragiro ebirugiye mu office ya president niko tusobole kuhangara amulimo gwaitu guno. Kusigikira ali chairman owabavugi aba boda boda omunyamasaza eya Masindi hansi eyekitebe ekya mamowa idi onyira agumize nti abo bona abatakuhondera ebiragiro bino bakugenda okubingwa stage kandi basobole kuba nibagaruka omuka bekwatire enfuka. Abona arajema tuina constitution yaitu ya Masindi motorcycle operators mulinge kwa kuragira ngo umuntu wena mujemu dishonor tuina kuba ntumpanishinga kusigikira constitution ya kugamba era tugenze bagambira ngo ogo wena arajema tujja kuba tumuhereza suspension atahe muka abo kuba takwikiraniza nibikwitagisibwa suspension muno kusigikira constitution yaite gamba tumuhereza suspension atahe muka. Encho amweno basoboire kuba nibagikaho kiro kino omurukurato runyakwikaliro orwa executive okulengaho okutema empenda omulingo barateeka omunkora ebiragiro ebyateirweho bali omukalitango akokurwanisa ekirwaire keno. Orukurato runo rwikalizibwa omufisi yabo harugudo orwa Sebagala omunyamasaza eya Masindi. Okusigikira ali chairman Idi Onyira hagumize nti bakyagenda maisi n'okugumizamu okusomesa abavugi aba boda boda bano habokuba abakusingo bwingi kibakuwasire batakabayiri kuba nibahuiturwa. Mulimo tutandikire kya lero tulimu tu mobilizinga sensitization tulimu na bwire buno borugire kunyeta no hombayire kubagambira ibikwetagisibwa. Barongo Ronald anyakuri omuhandiki owabavugi aba boda boda wenu harugiri yasaba government hakiro kubahereza akairi hanyamarakazi kwaukana niko kibakonyere okugumiza muno kusomesa abavugi aba boda boda abikwategaine no kwetangira hamwe no kurwanisa ekinskaita ekya Covid-19. Tuondere muna mateka tuteko hembere koleka neto mulimo tukoraki tugwetaga zera buli omuna mbera kali omuntu we habuze habwakikirwa ikintu kiyongere mukayirekana owetere mukifuba osere tochi osere ombazi gugenda kimaro na aina kubana jora mask kandi kya kabiri aina kubana manyisa customer waye wagenda kutwara na aina kujora mask kandi aina kutiko mu mbere gyo niko tusobole kusigara batatusibire tukagaruka muloko dawuneri yabaire inyuma. Yes. Hakaira alituhandikire amakuru gano omusaki wetu wa makuru alibasirombi kiweke bikwaukana omustage zitalizimu na zimu omunyamasaza eya Masindi yasanga abavugi aba boda boda abarukusingo bwingi galimana nuko babayiri bajiwaire eza maski kandi nibalenga okuteeka mu nkora ebiragiro ebyateirweho. Ekya maski yake tujja kigenderaho muno nakasomana wako jatayi na maski woyitikuyange togikara gumka muri babiri kinkubatwara bali mazima kuba nagimanya bakwata gitwaire tinkumutwara tutera buli kintu ky'okwetagisibwa tukayeka omusabaza taje mask polisi katusanga akakwata boda boda zika cyo kusasuza musabaza taje mask bakamwoleka kisemerero kora yita ba driver nitu kusasulira musabazi ataje mask kai tulikoze tutera byetagisibwa byona ekire tukora kitubize nkata ba boda toma bakira bwingi bakwetegereza tunkaba kubaga batito abakutalibaniza abo nibo tukubantu begagira tubentura ceremonies
abandi bagazaringa bakora celebration abantu bakuhingura ombibi kyayongera kawaire kano so government nakubanza kukia kutunura nti ebintu byabandize kuba nturubatirawo ekabigwaho ebigarule biba abantu babirondera. Ekiyabuzo kiri busaho ayakabayiro kwetegereza abavugi ababoda boda bano baraba baragumizamu okuhondera ebiragiro bino namuno muno okukanga akaire akabahayirwe okutavuga boda okuhinguza esa 12 ezaruwe bagyo.